Reka nongere ngusuhuzane ariko nguha n'ikaze uwo mukunzi wacu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo uri uw'agaciro wamaze gukanda subscribe. Nibutse nawe utari wayikora kuyikora aka kanya kugira ngo buri gihe cyose dusenge inkuru cyangwa se ikiganiro ujye ubasha kukibona gatanu kuri gatanu, bityo tubashe kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano kuri Ukuri News TV. Nanone rero nyemerera untize umwanya wawe mutoya tubashe kuramburira hamwe izi breaking news, dore ko ari amakuru aba agezweho, ya makuru utapfa gusanga ahandi ku bindi binyamakuru usibye hano ku Kuri, anari nako tuyatohoza tukabasha kuyakugezaho gatanu kuri gatanu. Iyo wamaze gukanda subscribe rero biba ari iby'agaciro kuko uhita uyabona mu ba mbere. Nyemerera rero untize umwanya wawe mutoya turebere hamwe izi breaking news, dore ko ari amakuru aba arimo gucaracara, ya makuru utapfa gusanga ahandi. Reka twihuse cyane tutagutindiye tukubwire ko ubu ngubu hariya mu gihugu cya Uganda harimo kuvugwa inkuru mbi ku bakunzi ba Bobi Wine, aho kugeza ubu ngubu yamaze kuba yapimwa isasu ryo mu kuguru, ubu ngubu akaba arimo kubarizwa kwa muganga. Nyuma gatoya hari ibyo yatangaje ari kwa muganga, turaza kubirebera hamwe muri aya makuru arambuye, ndetse tukubwire ko nyuma y'inama yabaye ku wa 29 no ku wa 30, ubu ngubu ishyaka cyangwa se umutwe FDLR ririmo gushaka uburyo ki abayobozi baryo babona ibyangombwa kugira ngo bahite bahunga igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imyanzuro yabereye mu nama yabereye hariya muri Serena Hotel i Rubavu yanzuwe ko rero iri shyaka cyangwa se uyu mutwe ugomba guhita uva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byihuse, kugira ngo ibihugu by'ibituranyi harimo u Rwanda, ndetse ko u Rwanda rukomeza kuvuga ko iri shyaka cyangwa se uyu mutwe wiganjemo abajenosideri benshi. Rero iri shyaka cyangwa se uyu mutwe ukimara kumva ibi ngibi ko ingabo za RDF zigiye kuba zasesekara hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kuba zafata iya mbere mu guhashya no guhabya uyu mutwe wa FDLR, wahise wigira inama wo kuba watangira guhunga igihugu, dore ko bavuga ko izi ngabo za RDF zo ziarikuraho kandi zitagomba kuba zayisiga amahoro ziramutse zigeze hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bikosanzwe rero uyu mutwe wa M23 nawo usanzwe ubarizwa hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wakomeje kugenda ukubita inshuro ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC. Kugeza ubu ngubu biravuga ko imirwano yatangiye kongera kubura hagati y'ibihugu, hagati y'uyu mutwe wa M23 ndetse n'izi ngabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mirwano rero watangiye kubura ejo hashize ku wa kabiri, ari nako uyu munsi imirwano imeze nabi, turaza kubanyuriramo. Reka tukubwire ko nyuma gatoya y'uko Uburusiya bwakomeje kugenda bukubita bikomeye Ukraine kugeza ubu ngubu harimo harabarirwa kilometero zigera kuri 62 imaze kuba yakwigarurira mu Burusiya mo hagati. Ibi ngibi rero bikaba byateje impungenge ndetse n'urujijo Amerika, kuko kugeza ubu ngubu Uburusiya bwo bwatangaje ko burimo kubasuganya ndetse bamare kuba bakibumbira hamwe bubone uko bubokereza mu gihugu hagati ndetse bazasige umurage. Mu minsi ishize rero niho twakomeje kugenda twumva imirwano hagati y'Uburusiya na Ukraine, ariko kugeza ubu ngubu Ukraine ikaba yaraciye nzirigati ikabasha kwinjira mu Burusiya indani, ari naho yagiye ifata uduce tugiye dutandukanye ndetse n'ibiro by'ubuyobozi bitoya, ikagenda ishimuta abaturage bagiye batandukanye. Ibi ngibi byaje kurakaza Putin akagira amagambo atangaza. Reka rero duhere ku iyi nkuru y'uyu Bobi Wine cyangwa se uyu nguyu Kyagulanyi tuzi ku mazina ya Bobi Wine. Uyu nguyu asanzwe ari umuhanzi hariya mu gihugu cya Uganda, kandi uyu nguyu asanzwe ari umudepite, dore ko ari umunyapolitike agomba kuba ashyiraho akavanaho amategeko. Ni nacyo cyateje umwuka mubi hagati ya polisi ndetse n'uyu nguyu Bobi Wine, nk'uko byatangajwe rero n'ibinyamakuru bimwe na bimwe hariya mu gihugu cya Uganda.
byatangiye bivuga ko uyu Bobi Wine yahatiriwe kuva kuri stage cyangwa se kuva aho yari arimo kuganiriza abaturage, ndetse nawe akaza kubyanga akavuga ko ari uburenganzira bwe gukomeza aganiriza abaturage bagiye batandukanye no kugenda abahereza ibiganiro, ibyo ko ari uburenganzira bwe kandi ko nta kintu yangirije ku gihugu cya Uganda kandi nta n'ikosa afite. Aba bapolisi bakomeje kugenda bamuhatira kuva aha ngaha nawe arabyanga, nk'uko rero byagaragaye mu mashusho n'amavideo. Uyu Bobi Wine yahise araswa isasu ryo mu kuguru, ari nako yahise ajyanwa kwa muganga, kugeza ubu ngubu akaba arimo kwitabwaho n'abaganga bagiye batandukanye. Ubwo uyu Bobi Wine yari ari mu modoka ye arimo gutambuka, abaturage bitambitse imodoka bamusaba kuvamo, ndetse akagenda abahereza n'ibiganiro bigiye bitandukanye, dore ko ngo bari bamaze igihe batamubona ku muhanda cyangwa se kuri street nk'ibisanzwe nk'uko mbere yajyaga abikora. Ari nako uyu Bobi Wine yahise afata umwanzuro wo kuva mu modoka ye nk'uko bari babimusabye, akaza kugenda aganiriza abaturage bagiye batandukanye. Polisi rero y'igihugu cya Uganda mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo abaturage bari bamaze kuhagera ari benshi cyane, yahise nayo ihasesekara, ifata iya mbere mu kugenda ibuza abaturage kuba bagenda bakava iruhande rw'uyu Bobi Wine batazi icyo hashingiweho. Ariko uyu Bobi Wine nawe ibyaje kugera nyuma ahatirwa kuva aha ngaha, ari nako bamusabye kujya mu modoka ye byihuse akava aha ngaha akareka gukomeza kugenda aganiriza abaturage. Nawe yakomeje kugenda abyanga afunga umutwe, ari nako yababwiye ko awe ari uburenganzira bwe, ndetse polisi y'igihugu cya Uganda itagomba gufata umuntu w'umunyamategeko cyangwa se w'umudepite ngo imufate nk'umuturage usanzwe, ndetse ari byo byaje kuba byarakaza abapolisi. Umwe muri bo komanda ahita atanga itegeko ryihuse ryo kuba yahita arasa uyu Bobi Wine. Uyu mupolisi rero akimara kuba yarasa uyu Bobi Wine, induru zakomeje kugenda zitabwa hejuru, ari nako abaturage bamwe na bamwe bashatse guhita bafata uyu mupolisi, ndetse haba inkundura zikomeye, dore ko abaturage bahise bijundika aba bapolisi, bamwe bakagenda bafata ibikoresho bitandukanye harimo amabuye ndetse n'ibiti n'ibibando, bagashaka kuba bakubita aba bapolisi. Ari nabyo polisi yahise ishingiraho yifashisha imyuka zizwi nka tiya gasi ndetse n'izindi zijyana mu maso, babasha kuba batatanya abo baturage batandukanye bari bahuriye hano mu kugira ngo batege amatwi uyu nguyu Bobi Wine bavuga ko bamushyigikiye, dore ko uyu Bobi Wine asanzwe afite ishyaka hariya mu gihugu cya Uganda. Uyu rero byaje kurangira ajyanwe kwa muganga, aho yagezeyo atangaza amagambo akomeye cyane, aho yagezeyo atangaza ko atazigera ahwema kurwanirira uburenganzira bw'abanye-Uganda. Nk'uko rero byatangajwe na Bobi Wine, yumvikanye avuga ati sinzigera ndambirwa kurwanira uburenganzira bw'abanya-Uganda kiretse ntakiri ku isi cyangwa se ntakiri kuri ubu butaka, kandi niyo napfa abandi basigaye bazasigara bakora. Rero ibi ngibi ntago byanca intege habe na gatoya. Ngayo amagambo Bobi Wine yakomeje kugenda atangaza, ibintu byaje gutungura benshi, dore ko kwa muganga ukuguru nk'uko byagaragaye ko ari kumeze nabi, nawe kandi uri kubona ko ari kuribwa bikomeye, aho isasu ryaje kuba ryapasura ukuguru. Rero bakaba batangiye kugenda bamwitaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Kugeza ubu rero inama yateranye hagati y'ibihugu bitatu harimo u Rwanda, Angola ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iteranira i Rubavu muri Serena Hotel. Kugeza ubu ngubu iyi nama hafatiwemo imyanzuro z'uko uyu mutwe FDLR ugomba kuba warimburwa ndetse ugakongoka hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko wakomeje kugenda uzanira ibibazo abanyarwanda ndetse n'u Rwanda. Nk'uko byagaragaye muri raporo zitandukanye zagiye zitangwa n'u Rwanda, uyu mutwe wiganjemo abajenosideri ndetse n'abandi basize bakoze jenoside hano mu gihugu cy'u Rwanda n'amarorerwa.
akaba aribo bagiye bagashinga umutwe FDLR, ari nako bakomeje kugenda bangisha ndetse bagakomeza kugenda banga u Rwanda, ari nako byakomeje kugenda bifata indi ntera, uyu mutwe ukajya ugenda ugaba udutero suma ku gihugu cy'u Rwanda ndetse ugakomeza kugenda wangiriza bimwe mu bikoresho by'u Rwanda cyangwa se mu bikorwa remezo by'igihugu cy'u Rwanda, ariko u Rwanda rukaza kugenda rutanga ibirego bikabura wayo cyangwa se bikabura ubisobanura nk'uko byatangajwe muri raporo zigiye zitandukanye. U Rwanda rwagiye rutanga raporo muri ONU ndetse no mu muryango wunze ubumwe, Afurika yunze ubumwe, ariko ntihagire ikibikoraho, igakomeza kurebera aba bagizi ba nabi ndetse aba ngaba basize bakoze amarorerwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, ari nako rero byaje kuba agatereranzamba, hagenda havuka indi mitwe yiganjemo iyitwaje intwaro hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 iba iravutse ari nayo izengereje igihugu cya Kongo. Kugeza ubu rero uyu mutwe wa M23 wo uravugwaho kuba ugiye kuba wafata Goma mu buryo butunguranye, kuko ngo bakomeje kugenda bihanangiriza Felix Tshisekedi ndetse no kugenda bamubwira ko agomba kuba yakura imipaka cyangwa se amabariyeri ku baturage bahariya mu burasirazuba bwa Kongo, no gukomeza kuba yashira mu nshingano amasezerano yagiye agirana n'uyu mutwe. Ariko uyu Felix Tshisekedi usanzwe ayobora iriya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agakomeza kuvunira ibiti mu matwi. Rero uyu mutwe wa M23 watanze impuruza ko bitabaye ibi ngibi umujyi wa Goma ugomba kuba wafatwa mu buryo butunguranye, kuko uyu Felix Tshisekedi ngo nta na gato agomba kuba yakiyumvisha nk'uko byagaragaye. Yakomeje kugenda avuga ko uyu mutwe ngo ari umutwe ngo urwanya leta kandi ko ngo ushyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda, ibintu u Rwanda rutahwemye kugenda ruhakana, aho uyu Felix wakomeza avuga ko uyu mutwe ari abanyarwanda ndetse ko kandi ari Paul Kagame cyangwa se ari igihugu cy'u Rwanda ari byo bigenda biwuhereza ubufasha bugiye butandukanye ndetse bikagenda biwutera inkunga, ibintu abayobozi ndetse n'abandi bavuga ari kijyana bakomeza kugenda bahakana bavuga ko ibi ngibi ari ukurenza uburari mu kugira ngo akomeze ashyigikire FDLR yasize ikoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu rero ibintu byakomeje kuzamba, aho umutwe wa Red Tabara hariya mu gihugu cy'u Burundi watangaje ko ugomba kuba wakirimburira FDLR ndetse ko kandi ugomba gukomeza kugenda ukubita ahababaza igihugu cy'u Burundi. Uyu mutwe wa Red Tabara usanzwe ukorera hariya mu ishyamba rya Muhira mu ntara ya Cibitoki, aho ugenda ugabira ibitero suma hariya ku gihugu cy'u Burundi, dore ko n'u Burundi bwakomeje kugenda buvuga ko uyu mutwe nawo ngo uterwa inkunga n'igihugu cy'u Rwanda, ariko ibi ngibi bagasanga ari amatakira ngo ya Evariste Ndayishimiye, kubera ko uyu mutwe ubarizwa mu gihugu cye ndetse kandi ibitero ubigabira mu gihugu cye, kandi ko uyu mutwe w'uko bivuga ko ari uw'Umurundi. Ibi ngibi nabyo